Assam along ria along penangan police sai kamalong voreng klem bang atum apun achak kechokche la pen kangri kangkrang ke pathe aphai nang ke klang ajok Assam government na hin pen Assam Police sai kamalong ke chengsi bang pharo ke thoma bang phe atuma phan voluntary retirement service avarsai kipi pajir ponpo labang soang hoi long puthot ingthir jira bang pho atuma phansi alar papleng pon thupo Labang solam theke paklang pon laki Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pensi than pachini pon. Assam Police jakong ke pangtang jila pen ke mesen Police Force ka salam jia phan kabor ipon along. Assam Police sai kamalong kangri kangkrang ver lapen apun achak kechokche atuma phan anke voluntary retirement pajir pon etpo. Lapen labang song hoi long ke puthot akimi apun achak kechokle marisoi jang atuma phansi pek pon thupo. Nonamat kai ke kangri kangkrang pen kido bang pharo ke thom se officer satum Assam Police along do labang so kangri kangkrang vera jok a oga prans tame hinu lablo labang so VRS ki pipo onjia puthak government along provision do labang so VRS ki piang hoi long anabang ke puthot risoi jang atum claim dun thulong pu ke chengsia keng kamalong ke bang pharo ke thom besi pangcheng ipon poputa than pon thu Lapuson si Assam Director General of Police GP Singh hin pensitame klar dak pen lamthi chepaklang ponlo. Labang so VRS ki pipo onji voreng claim bang atuma phan ki alang litum record sa teng pen ki claim ki dang hor ki jun ok pran ki thir the la pen sai ki claim ponang jia teng ki claim kleang thek hai kelang kangkrung la pen pangbar pa me pensi golden handshake VRS pipon po. No nama lapusona phai pharo ki thombak do. Chief Minister hin pensitame alang lituma phan VRS ki piponji lake ahema red kape chelang iji aphan lapen hor ke pasi ji along rehabilitation avarsai stame piponji labang so bidi lake alang litum akai long hor ke pasi pen ke misena towar ke ja ponji aphan loputa DGP hin pen pachini pon State Desk report Karbiang Long Live